Uttar Pradesh Firozabad district huam chung nakla chur khwa a pusonela la ti chung kwa chu khosave in fami pa pathum le fanu pahni anneya lo neya izong ni in rampo zaw thatak anneya anfa ti zinga a upaber gopala le anfan upazok ten ko pui an nei ve to nge nge ani anfa pa upaber gopala chuan no pui ani hnuwa po Punjab lama na atho hnu thleng po in an in pui chu a thla thlang thei tak tak lo akha tokin aron tlo fu thina anfa pa le fanu pakhat ero in le khala zirve thungin pakhat sandi pa ero in apa sonela la chu leidat lama na atho pui thin thung nuber sarla ero in achangchanga leidat lama akalbe thin bak na ani lemlo in lama in chung sakra khoiba ka apasal fanauti en kolchu an tul ber ani maya anfa ti zinga pakhat sanji phacho nopui nei rual aroni chautan kumsom ni palina ahman mek lain annu pathutluk na angin nopui anjon sakveta a hun engemaw chen nopui tur anjon sakno chuan rizor khwa khosa rambabu saikia fanu gaiti nen soiremin anin nei tirta ani anmo gaiti hi mela poza pui omlo tak ni in a mel a tha in mi ngai nat a hlo hle a aloina chung kwa te po in mo mil thatak an nei chu an nom hle ti hairol ani lo ma se sonala le te chung kwa hian mo mil thatak an nei an hlimpui em thin chu an chung kata na har sana thlen tu ani ang ti an ring phaker lawang gaiti chu apasal te ina chuan aloi lut nge ya apasal sanji fanu sarla I chuan a fanu thar chu beisena sang tak lo nein in chung khur thil tol zong le mo phorna sang te akova ngatin achunga rinna a ngat ani ber afa po upaber gopala la in anupui Punjab lama ani nei atanga ani tampo liam lawa ashwai ngal dei awangin motha achorman me ulawa hei wang hian sanji fan nupui ani ta hi alom berde zinga mi ani baka motha chorve tur ani dona ain shat awangin amo thar chunga be seina po ani sang hle nge a ma se abe se ang ani ta ho lo alo swang to thin nen chuan in person tak alo ni si amo gaiti chuan a hun tam jok chu TV ma mang ani bera TV a en lo kar laka mobile khoi deu reng bokin rei tak tak phone mangin midang abe fawa hun engema chen chu sarla I chuan amo khosak dan chung changa engma asoi chok ngai lo ma se ni khat chu a unau pa ti tuan a farnu gaiti chu anu dam lo awanga an in lama lenga som turin aron kala chu sarla I chuan rem changa lo la in gaiti omdan zong le khosak dan chu lo shil vekin pasalte in lama a khosak dan tur lo shil thar tur le anung changsim tura adu thu lo shila a pasalanu sarla in a farnu a soisel na chongkam a shatin ti tu po zakri ru hle maya chan ngai na shimeu lo ti chuan an una chuan an in lampan chuan an chhuak ta a in an thlen chuan ti tu a chuan anu ramchi hne a farnu in ati za zia le anung chang thatlo dan song chu a shil da veka ifanu hi enkol tharo zirtir thale ro ti in thinjem ti sha takin anu chu a an khom da borbora gaiti chuan au nau pa thil sei song chu lo shebe vekin a thinjem lutuk chu an pin dana luta an hnure waklawa pa ber rambabu saikia pu anna tanga ron ho in a fanu gaiti chu a pasal chung te laka alom lo ti aron shangala chutiang bukin an fanu laka amak pa te chung kwa pu an nom lo ti a shetheya an fanu khosak dana an nom lo hle ti a shiata pasal anei anga anung changte po a in sam thave mayang chutia an no song to ave mek laya an fanu khosak dan ni a dana soiselna an hansha chuan an thin arim hle mai ani hun engam chen liam ta khan gaiji ti in atanga hlawak lawa kisan la la ti chung kwa khosave in an fapa ranji ta po nu le pa ti boya har sana siam tu aloni be photo a kisan la la hian fa pali nein a fa ti zinga anau pangber ranji ta ti lo chu le khathiam takan ni a ani ero zerna lama achanjin soitur omlem lo thian ho ne na lenve le in ti hlim chu anna pui ber ani maya in chung khura aril ro pilem lo ni khat chu ranji ta chuan an thenom maya khosave gaiti chu ni danga a mu thin a in a mu mel tha zol deu nge ni bek po dan to rem chang asong ta a ni ni nu a rem chang mu fu in gaiti chu a mobile phone recharge sir tora dora kalin chu ranji ta chuan rem chang alak tumin dorlam chu apan ve boka dora chuan an vein tung tangeya ranji ta chuan chuan lam sang le zona fasha te zo tin abikwal vela anin lem kwalna tongkam le gaiti in alo chan dana ranji ta chuan atan thil har sa umdonin a shelo
a phur zol te so sawa gai ti dor chwa san toma akal don mek lain Ranjit ta chuan an in thleng a bike thla arem ti le ti lo zotin gai ti chuan rem ati thuina changa an va in thla ta ani atu ka chuan gai ti zok chuan Ranjit ta chu phone a va bia in itawa a akal don thole an veng peng thwama ama mutora kal turina soma Ranjit ta tan chuan lam siam phalna chi ani to lo in siam hal vatina kal ta ngala chutianga aru ka in mu fota chu anin thin lai na chuan kiam lam a in zwalama panda zela in thup tum biao then ma se in thup sen a har then aniang veng chung mi then khate chuan an khosak dana rin hlel na lo nein baika anin phurlai ti an mu fo thin ta ka chuan gai ti pa ramba bu sai kya bing po thleng ve ta hiala afanu khosak dan le anung chang a mu in arilu a hal he thin gai ti le Ranjit ta po in zui zelin anin du na po zol tu tula an pani po in an mahun tur te po an sei don ve fowa nam khat chu anina a Ranjit ta chu na thomu mal nei lo le khosavel mai ani awangin ami chelam chung ti mi tatlung zo don lo ti po an reng ani zan khat chu gai ti le Ranjit ta te chuan anin mu dan tur an ngei to ta a zan rei to lam gai ti chung te song song an mu thil vek to hnu chuan Ranjit ta chu gai ti te ina kalin gai ti chuan gi ta lo hon saka hemi zan hian gai ti unau pa tuti a chu adam samwak lawa a in thiar tur a khuma tanga tho chok chuan a room kong khar tangin pon main gate in hong chu awa hmuwa bathroom lama kal ta lo chuan main gate lo in hong chu wa enin akal thalea a front room lama kal ngalin tu ma a humai lawa ngai that lo rok na nein pon lama a omle om lo ngai ventura akal le chuan thom hria thom omna lam chu hoin in chunga tanga mi pakhat zwang thlai tak chu a humana a farnu chu a ruma lo omle to in ti tu a chuan khonge ikalti in thinrim tak chung chuan a zota khoya ma ka kal lo in thiar tora ka chwa hlan chokha I ron nanga nyang ti in a lo changa ma se ti tu chuan a hre thiam theilo zanrei to tak maya gate in hongte an in chunga tanga mi tu ima zwang thla mu te khan angai ate thathei che lo ma se a farnu chana chu du tokin thil dang po sei bel vak to lo chuan a room lam chu apan san ve le ta a thil mu le sha zong zong le thenom khoveng ten a farnu an soi thin dan zong zong te ngai to le tin a rukin a farnu chu a chui ro renga a chung te bula a farnu chu a khosak dana ngai that lo na ani thu a thlen la in ti vak ngai na an shibik si lo ni khat chu gai ti chu a thian ti in a leng turanga an in chwa sanin anu bazar kal holam chuan Ranjit ta ne na baika anin phurlai chu awa mu fo ta tlat mai anu po in thenam khoveng te soi a oi lo thin zong zong chu cheng taka mu in a thin arim thar hle maya chu ta chin chu gai ti po chu tul top khok lawa chuan pon chu an rem te sak ta lo ani chu tianga chung ti khwa kher na hnoya a om rem chung po chuan tlan chwa dan kong a zong renga a kha tokin Ranjit ta phone mangin abi deuh reng boka ruam man na siama tlan chwa dan tur kong zon pui torin Ranjit ta chu awasila pon lama anin mu thei tak lawa chuan Ranjit ta chuan ruam man thar siamin mu thil na dam doi lein gai ti te ina midang kal tlangin awada tira in mu an du sana piangin an chung ko chai tu ra dam doi chu telin chu vele Ranjit ta nen in mu nan hunrim chang an lo nei ve thin chu tianga voi engama sa tan ti hnu chuan zan kha chu in thiar turin gai ti nu chu thang har hulin namdoi na tho awangin alu a haide moi moya thom a hre ta tlat mai a thom hriat na lam awa hoi phenak chuan a fanule Ranjit ta te chu ruma an lo om dun lai awa hmuta a hemi zan hian gai ti po chung ti hian ko tan thlak mal nge nge a lo thei lo na in pasal nei tir an tum taringota pasal an zon saka chutianga chung ka ta na har sana sang sang a thlen hnu pasal nei wa se anung changte po a thavele mayang tia an zon mek lai chuan nakla chur kho a khosa sonila la fapa sanji fanen ani nei tirta ani gai ti in pasal ani hnu thleng po in Ranjit ta chu a thla thei tak tak to lo rei tak tak phona in bichinin a pasal chung ten an zola in an chung te ani thole u ang maya a en thin ani thoina chang maya a pasal sanji fa po in thil chiang taka a sha bik la awangin atan ma han lak wak ngeina a shelo gai ti in a pasal le a chung te hnena an chung te anga a soi thina wangin ji ta ngei po amone ina te hial lengin aron tlo fawa a pasal chung te lam hian rin hel ngaina an shelo ani ber hun aliam zela thenom khoveng le anupui chanchen kal to te midang hne tanga shel bil ve zelin sanji fa chuan anupui hne na Ranjit ta bi to lo turin le
an ina puwa leng to lo tura shil turin anu pui gai chi chu a shilta a chuta tang chuan anu pakar thopo a that lo zol pha bia nge a ti chuan hun aliam zela Sanjeev le gai ti po ani nei atanga kum khat le achan ve liam nu poin fa an nei lo heti la hian gai ti hian apon lambial pa Ranjit biak aban san chuang lo apasal Sanjeev chu abial pa ne na anin kara har san thlen tu bera angaya apasal laka zalendan tur azung reng ani ber kan soita kang khan Sanjeev le gai ti te hian anin nei atanga kum khat le achan be nuwa po fa an nei lo awangin apasal chung te po in an boy pui vya nge a gai ti chuan apasal anu hne na itawa a me chelam Dr. Melshad anei thole in entir tura kal atum thoshilin Sanjeev no sarla ipo in amo soi chu trompuin kal rem ti saka ma se gai ti chuan in entir lam chu alo tum reng reng lo apasal Sanjeev laka zalen na adu awanga ram han na sia mai alo ni renga gai ti chuan engkim ram han na film khur taka kalpuin apasal Sanjeev chu abial pa ne na anin kara tlajep thei to lo turin le apasal laka zalen na ahmu theina turin me ni som pathum kum sang ni som ni chu Sanjeev nun na lakni atana ruam manna anno siam sadiam to lo ni a heng zong zong hi abial pa Ranjit ne na an ro man rok na vek ani me ni som pathum kum sang ni som ni chu ron her swakin Sanjeev le anupui gai ti chuan itewa lam pan turin bike registration number UP80 AL6985 mangin anin khalchwaka chu gai ti chuan abial pa Ranjit chu phone manga shilin itawa lam an pan tur tho shil lok sa diama Ranjit po a thian pa raje sa shwain gai ti te kong zo lam pan chuan bike mang vek chuan an khalchwa ve ngal boka himini atang hian Sanjeev te no pa chu chin hriat lawa omzui ngalin ina hon le reng om to lo tailam thleng po a Sanjeev te no pa an mel mu tur om theilo chu chungkwa an mang ang to tak seta rangtaka police station a kal ngalin eka thana in charge Jitendra Singh Bauteria chu thil omdan an shatir ngala mun sang sanga an chungti le an mo chungti po phone mangin an chung ko harsana to chu an shilzel boka phone manga biak an tum la in an phone switch off the zel bok nen biak po the ani selo Sanjeev le gai ti te chin shat lawa an omatanga ninga hnuwa Rizor police station a chokidar na thokmek Ramesh Saikya chuan veng chung mi then khat ne na tangin Corina Daulatpur Bengbul maya Jane farmhouse bula thalai ruang pakhat mu ani thu a hria a athu hria chu police station in charge chu hriatir ngalin police engemaza te po ruang omna lampan chuan an kal ta ngal ani ruang omna an bathlen chuan police lamte chuan an ti tur sang sang te ti ngalin ma an la ngala alandanin re hlum ngei ni in an ngaya ruang omna atanga hlalo te a mobile phone pakhat mu ni in phone call detail an check ngala an hunung ber call an handle chuan Ranjit ani te hria chuani a Ranjit chung te chu police lamten be pupngalin Ranjit ani theima engem ti nan sota ma se achung te lam chuan an fa parwang ani lo thuin an lo changa amai ro chu arwang ni silawa a phone engwanga ruang bola lo om ve ringot nge ani ti chu police lamte ro zo na piang masaber ani ta tual chung news channel sang sanga puan ani ba ka social media lama ruang thlak viral chu sonila le te chung kwa chuan lam hu ve batin eka police station lam chu an be pop ngala ruang an va mu chen chuan an fa pa Sanjeev ngei ani thu an soi chang ta a Sanjeev chung te chuan an fa pa boral na chung changa an mo gai ti chu amo phur tu ber ni in an ngai ngit ngal mi a thil thlem dan ni anung changte a khosak dan chin zong zong chu police hi an shil ngal vek boka gai ti pa le au naw pa po ron thleng ve ngalin Sanjeev chung te lamin an fanu an po na chu pom harsa an ti hle a an fanu nung chang le khosak phung chu a thalo ti po an sia ma se tual thana em thleng tura rilu swal apu the an ring theilo ma se ruang an hmuna atanga hlawak lawa Sanjeev bai po hmoni a gai ti ero achin hriat alani silo police te chuan gai ti le Ranjit te chu anin ngai zong ani ti an statement la ka tangin an hre theita boka he an thu hriat ron di chang theitur hian Ranjit po biak po theilawa omin achung te po in an fa po omna chin an hriat lo thu police hi an lo hriatir ve mek boka ti chuan an omna chin hriat omin police lam te chuan hnu chui na an kalpui ta ngala Sanjeev ruang postmortem a alandanin roi hlo na tho mu tel ani a hei hian Sanjeev chung te ngai ate thalo zol hle a roi thei thil ti ngai se lo roi thei thil nu ma ataksa an mu chu mak an ti in police lam te po in an hre thiam thei lo hle ani
police lamin thei top chwa ranjit le gai ti omna chin sha tuma an be nuwa me ni som pariat kum sang ni somni ni takhan ni tlak ma deu sheta khodanga tlan bo tuma baksipur kho a bus an chang lai chu nang chingin an pahni hian an man tangi nge a police lamte chuan thu zo fiana nei ngalin sanjeev po an thangi ni thu anin pangta a thil swal ti tu te in puan na atanga alandanin me ni som pathum kum sang ni somni a itawa lampana an kal khan konglaka gai ti chuan a pasal sanjeev chu bike ti ding turin ashila an norwa manlok ange in tui botol sanjeev chu pe in tuya khan muthil na damdoi tam tham tak apol sadiam hi alo ni a chu sanjeev hian a inta a ina tanga revak lawa ni khoshilawa omzuin reilo ti hnuwa ranjit ali a thian pa rajesh ate po in gai ti omna chu anon thleng ve ngal boka gai ti le ranjit a chuan ni khoshilawa ommek sanjeev chu boy puin kalkonga rontlan auto chu lo ti dingin kuruli khokyanga om daulatpur peng chhuama an phur phei thunga an thian pa rajesh po in an hnunga baika zui ve bokin jane farmhouse lampan puiselin remchanga an hmu masak bera auto chu ti dingin an chuka auto driver chu alung oi tokna sompe in an tlan le tir le ngala an rom han lok angselin sanjeev chunga anun ronna lantirin gaiti nge mai chuan apasal chu are khlumta ani he thil thlen ni atang khan ranjit po an in lama ho to lavin itawa lama ni thumvel hun aman nuwa delhi lama tlan chiat le an tumlain baksipur kho a bastana police te hian vanang chingin an man ta kha ni a he thil thleng awang hian gaiti nu le patiba ka an chung le khate chuan an fanu che dana an lom lo tak zetani ti sanjeev chung te an shatir ba ka sanjeev bowalna an torpui thu an shila a thil ti ra phlak tak awangin an fanu ni na chu bo theilo ma se anin chung ero ara an rem ti sak to lo ba ka an tui thlar tak ngal mi a engshem na po an fanu chunga hian lekdon se engma soidur an nei lo thu police te an shatir boka IPC section zathum pahni za somni bi na tlo chanin thil swati tu te chu thiamno chantir ni in he thu kan bo se ni thleng hi chuan BLMO an chhualei lok thu engma chanchin sha tur om ri lo ani